أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Туғандар, анда біздің сағыз баштадық. Біздің бүгінгі сағыз экстремизм, терроризм, радикализм ошол эмелер жөнүндө экен. Негизинде мындай караганда ошол биз жамандыкты айтпай эле жакшылыкты айта беришибиз керек да. Бизде ислам дининде аларга кандай көз карашта? Аларга такыр эле туура эмес көз карашта да. Эми ал жөнүндө акырында бир аз маалымат берип кетебиз, бирок биз негизи мындай ислам жөнүндө эле сүйлөй берели. Негизи бул экстремизм деген бул латын тилинен алынганда чектен чыгуу деген түшүндүрөт экен да. Чектен чыккан көз караш жана радикалдуу аракеттерге ыктоо деген маани берет экен. Бирок биздин ислам дининде андай нерсе такыр эле жок. Аны четке кагат ислам динибиз. Анткени ислам деген сөздүн өзүнө эле карап көрсөк, ислам деген бул эки маанини берет. Биринчиси сөзмө сөз которгондо бул тынчтык, амандык деген түшүндүрөт. Сөзмө сөз которгондо. Ал эми шариятта болсо баш ийүү, моюн сунуу деген түшүндүрөт. Демек Аллах Таалага ишенип, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуу, Аллах Тааланын буйруктарына баш ийүү дегенди түшүндүрөт экен. Эгерде ушул терминди алып карай турган болсок, демек экстремист, радикалист булар мусулман эмес да. Мусулман эмес. Ислам дининде ал нерсеге каршы да. Ислам дининде ал нерсеге бүтүндөй каршы. Ал эми бизде шариятыбызда мусулман деген ким десе, мусулман деген тилинен, колунан башка бирөөгө зыян жетпеген адам дейт. Террористтерди карасаң, ушуга дал келип атабы, ушул хадиске. Такыр эле дал келбейт да. Дал келбейт. Ал не тилинен дагы, колунан дагы зыян жеткирип атат. Мисалы тилинен сен мусулман эмессиң. Мусулман адам тигиндей болуш керек, мындай кылыш керек, мусулмандар үчүн күйүш керек деп туруп эле эмне? Ошо бир нерсени жамынып алып туруп эле, ошол аркылуу акырын өздөрүнүн үрөөнүн себеп берет экен да баягы жерде. Кудай Таалам өзү сактасын. Эми биз болсо ошол Кудай Таалага моюн сунуп, Кудай Таалага баш ийип, Аллах Тааланын жолуна жакшылыкка чакырып, жамандыктан элдерди кайтарышыбыз керек. Демекчи жамандыктан кайтаруу дегенде ошол эмне? Именно экстремизм, радикализмден кайтарышыбыз керек биз. Азыр шаарда ошол туура эмес багыттагылар мечиттерге ошол кагаздарын таркатып жүрөт да азырчы. Мисалы маалыматы жок адамдар болсо ошону көргөндө ошонун таасир алышы мүмкүн да. Бирок мечиттерде андай нерсеге такыр жол бербешибиз керек. Алар эмне сырттан келип мечиттерге таркатып кетип атат да баягы жерде. Эгерде ошондой эле боло турган болсо, ошо имамга кабар берип коюңуздар, ар кимдер барган жерлерде ошону көрүп калсаңыздар. Эми мисалы бизде шариятыбызда Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва таавану алал бирри ват тақва ва ла таавану алал исми вал удван." Садақаллахул азим. Бул жерде эмне? Жакшылыкта, таквалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө, ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөктөшпөгүлө бири-бириңерге дейт. Демек, жакшылык нерседе, жакшылык иштерде биз айтыш керек. Эгер мындай кылалы, тигиндей кылалы деп туруп айтсак, ошондо бул эмне? Бул жакшы нерсе. Жамандыкта бири-бирибизге жардам бербешибиз керек. Бизде ошол жамандыкта жардам берүү деген нерсе күчтүү да. Айрыкча ушак айтууда өлө колдойбуз го бири-бирибизди да. Себеби бул гыйбат ушак деген жалгыз адам менен даамы чыкпайт экен да. 2, 3, 4 адам болсо даамдуу болуп туруп өзүнүн даамына келе берет экен да баягы жердечи. Бирөөнү гыйбат кылып жамандасаң, тигиндей десек тигинчи дагы мындай деп туруп эмне? Көркүнө чыгып баягы эмелер таттууларды кошуп даамына чыга берет экен да баягы жердечи. Ошол нерсени дагы токтотуш керек. Эмне кыласың бирөөнү сүйлөп, ар ким өзүбүздү билели деп токтотуп койгонубуз жакшы да. Себеби мусулмандын сыпаты эмне? Амр маруф нахи мункар. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйышыбыз керек. Бизде эмне? Ошого кошулуп кетебиз да баягы жердечи. Ошол туура дегенал тигинде мындай деп туруп. Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Силер ошол таквалыкта, жакшылыкта бири-бириңерге жардамдашкыла, көмөктөшкүлө, жамандыкта, душмандыкта жардам бербегиле дейт. Эми тилекке каршы ошол нерсе азыр бизде жок болуп атат да. Тилекке каршы бизде жок болуп атат. Ушакчылык, душмандыкта бири-бирге жардам берип, канча адамдар кырылышып атат.
жер бетинде мисалы ынтымак кетип атат баягы жерде. Ал жерде ынтымак кете турган болсо уруш талаш болот, өлүм житим болот. Эгер ошол бир адамдын айынан ошондой бир жанжал чыга турган болсо, канча бала жетим калып атат, канча аялдар жесир калып атат. Ошол эмне? Терроризмдин айынан, радикализмдин айынан ошондой бир чыр-чатактар чыгып кетип атат да бул жерде. Азыр эми дүйнөдө көрүп эле жүрөбүз муну. Кудай таала өзү сактасын. Эми Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иннамал муъминуна ихва." Албетте момундар бир тууган дейт. "Фа аслиху байна ахавайкум." Чындыгында момундар бир туугандар, ошондуктан бир туугандар ортосун оңдогула дейт. Демек, бир туугандардын ортосун биз оңдошубуз керек экен да, баягыларга биримдикке чакырышыбыз керек. Бизде болсо эмне? Тескерисинче кээде ушул от жакмай да. Баягы жерде көбүнчө ошондой болуп калды. Ошондой адамдар күтүп эле турат экен да, бир абалды кучутуш үчүнчү от жагып коет экен. Же күйүп аткан болсо ошого бензин чачат экен да баягы жердечи. Андай талаш тартыштар эми көп эле болот да. Мисалы бир кичинекейлер окуу жайында дейт, пайгамбардын хадисин карасаң, дин жаатында да ошондой талаштарды чыгарат экен да. Пайгамбар хадис бар: "Ал-халлу ни'мал идан." Уксус эң жакшы тамак деп атат да баягы жердечи. Тамакка кошуп жегенге. Дагы бир хадис бар: "Ал-халлу бисал идан." Уксус бул эң жаман тамак деген дагы хадис бар да. Анан бирөө келип туруп студенттердин арасында: "Эмне пайгамбарга эки кача сүйлөп кое береби?" деп туруп баягы таштап койду. Чындап эле кандай болду деп туруп студенттер арасында талаш мушташа турган деңгээлге чейин барды дейт баягы жерде. Анан бир алым докторго келип туруп: "Устаз, бул кандай болду эми?" десе, "Туура эле хадистердин шархыны карабайсыңарбы, түшүндүрмөсүн. Эгерде өзүнүн чеги менен жесең, эң сонун тамак, чегинен ашып кете турган болсо, бул ашкадарыңды өрттөп салат" деп жөн түшүндүрүп койду дейт баягы жерде. Ошо көпчүлүк жерде баягы бизне түшүндүргөндө, же түшүнгөндө бир устазды карманышыбыз керек экен да, өзүңдүн оюң менен эмес. Биздин оюбузга кое турган болсо, ал ойду шайтан өлө айлантат да. Айлантып мынандай болсо керек десе, ошол ойго ишенип алабыз да бизче. Бул жерде эмне? Бизде алымдар айтат, кимде устазы жок болсо, анын устазы шайтан болот дейт. Ошондуктан бир устазды кармап, ошонун оюн эске алышыбыз керек биз. Өзүбүздүн оюбуз менен эмес. Бизде болсо эмне? Хадисте эмне дейт? Таарыныч 3 күн. Ким биринчи салам берсе, ошонусу жакшырагы болот деген хадисте келет да. Бизде ошо бирөөгө таарынсаң, өзүңө эле эмес, бирөөнү да айтасың да, ошого карата тукурасың да. Болбойт, ал мен саламдашпагам, мен жаман көрөм аны деп. Сен жаман көрсөң, анын мамилеси жакшы болушу мүмкүн да баягы жерде. Туурабы? Ошондуктан бул жерде эмне? 3 күн. Сахабаларды карасаң, экөөсү баратса, ортодон бир дарак өтсө, даракты айланып өтсө да саламдашкан дейт да, бири-бири мененчи. Көрбөсүңөр. Ушундай бир эмне? Мусулмандар биримдикте болгон. Бизде болсо кичине эле бирөө сен бир критикалап, бир айымды айтып койсо, ошону душмандай көрүп алып, бир даже кейбирлер айтат, дарыканада да чогуу отургум келбейт дейт го баягы жердечи. Ушунчалык деңгээлде да, эми Кудай сактасын андай нерседен. Эми пендебиз эми, кемчилик. Кемчилик, ошо пендечилик ар кандай сөздөрдү айтып берет экен биз. Бардыгыбызда кемчилик бар да. Раматылык баягы устазыбыз, Молда Сабыр устазыбыз айтат эле. Эми ушундай ар кимди гыйбат кылып жамандай беребиз, жамандашабыз, күнөө иштер жасайбыз, эми чийки сүт ичкен пендебиз да деп тамашалайт эле да. Чийки сүт ичип алып ушунчалык ишке барабыз. Эгерде бышырып берсе, эмне кылмак экенбиз деп коет эле да, тамашалапчы. Ошондуктан бул жерде эмне? Пенделик. Ошол нерселерди биз эмне токтотушубуз керек негизи. Эми пайгамбарыбыз айткан, намаз, орозо, садакадан дагы жакшыраак бир нерсе жөнүндө айтайынбы десе, сахабалар: "Айтчы бизге, ал кандай нерсе экен?" деп атат. Эмелетет экен? Намаздан, орозодон, садакадан да жакшыраак деп атат да. Бул кандай нерсе болду экен? Айтыңыз я Расулалла десе, өз ара ортоңордогу мамилени оңдоо деди пайгамбарыбыз. Карасаң, анткени мамиленин бузулушу бул кыруучу нерсе болот деди да. Анан башка бир аятта кыруучу деген бул чачты кыруучу деген нерсе эмес дейт. Кыруучу деген бул динди кыруучу нерсе дейт да баягы жерде. Көрбөйсүң, адамдар арасында ыркы кетет да. Кудай сактасын. Эми эгерде ушундай бир тынчтык, исламды жакшы түшүнө турган болсок, жанакындай туура эмес, экстремизм, терроризм деген нерселерден өзүбүз алыстай беребиз. Аларды укпайбыз.
Себеби bizde маалымат бар да. Пайғамбардың мынтип айтқан, пайғамбардың айтқан сөзіне қарсы, демек ал тор емес та, бір манден бар ал жерде. Мұсылманның бір туғаны аға зұлымдық қылбайды, аны сатпайды дейді. Кем бір мұсылманның ішін бүтірсе, Аллах Тағала анын ішін бүтіреді дейді. Барсаңар, демек мұсылманды сатпайды деп атады. Мұсылманға зұлымдық қылбайды деп атады. Зұлым деген не? Зұлым деген біреудің ақысына кіру деген сөз да. Ақысына кіру деген сөз. Негізелі ақылды адам ешкімге зұлым қылбайды да. Анткени ақыл деген сөз бұл арабша сөз. Бұл эқал деген сөзден алынған, тушау, байлау деген сөзден алынған да. Мысалы арабтардың жаңағы жолықты салу үстінде қара жіпті башына қойып алады ғой, ошоны иқал деп қояды да. Аны иқал дейді. Неге десе, бұл жаңа төні үстінде отырғанда башына қойып алады екен, төні чөптіргенде тізесін бүгіп тұрып салып қояды екен, тұрып кете албайды екен, тұшап қояды екен. Ошондай біз ақылдымыз да. Мысалы сен біреуінің ұқуына кірдің бе, ақылың естігет тұрады. Сен төр емес болып отырсың. Ошол төр емес деп тұрып, не? Ақылды адам біреуге зұлымдық қылбайды да, негізде. Ақылсыз адам біреуге зұлымдық қылады. Анан ачуысы келгенде зұлымдық қылады екен да, өзін тоқтата албай. Шайтан да ачуысы келгенде. Эми пайғамбардың бір хадисінде келеді. О мұсылмандар, бір-біріңерге көралбастық қылбағыла, бір-біріңерге іші тарды қылбағыла, бір-біріңерге дұшмандық қылбағыла, бір-біріңердің артыңардан аңдуағыла дейді. Бір-біріңердің содаңарды бұзбағыла дейді. Қарасаң, демек, аңду деген нәрсе бұл шариатта тұр емес, шпиондық деген сөз да. Ал тұр емес тақырылы. Мысалы, Хазірет Умардың оқиясы бар ғой. Көшеден баратса, бір дуалдың ішінен біреулер арақ ішіп отырғанын байқап алады да. Ошалаптачы. Ішкен адам байқалады ғой баяғы жерде. Дуалдан секіріп кіреді екен дағын, сілеріне шариатқа тыйым салынған ішті атқарып отырсыңдар дейді екен да. Ошенсе Хазірет Умарға тилер айтады дейді. Біз ғой бір шариатты бұзыппыз. Сен 3 шариатты бұзып отырсың. Шариаттың 3 ережесін бұзып отырсың. Қандайша? Аллах Тағала бірінші ла тадхулу буютан гойра буюткум хатта таснаънису. Өзіңерден башқа біреудің үйіне рұқсатсыз кірбегіле деген Құдай Тағала. Сен рұқсатсыз кірдің, бұл біріншісі деп қояды. Өздері мас deyip қояды. Екіншісі үйлерді ешігінен кіргіле деген. Sen eşitten kirgen жоқсың, бұл екіншісі дептір. Üçüncüsü вала тажассасу, бір-біріңердің артыңардан аңдуағыла деген. Десе, кешіресіңер анда деп қайра дуалдан ашып кетті дейді. Артында дейді баяғы жерде. Көрмейсіңер ме? Кейде күнөөнүн мойынға алғанды да билишибиз керек екен да. Күнөөнүн мойынға алғанды билиш керек екен. Бізде күнөөнүн мойынға алғыбыз келбейді да баяғы жерде. Жоқ. Тура болсам дағы мен турамын. Тура емес болсам дағы мен турамын деген принципті қармап алады да. Ачуысы келгенде айрықша адамча. Эми Пайғамбардың хадисінде айтады. Кім мұсылмандардың айыбын жапса, Аллах Тағала қияматта анын айыбын жабады дейді. Бізде біреуінің айыбын төкмеге ұстабыз да баяғы жерде. Ал андай, мұндай деп тұрып интернетке шейін шығарады ғой баяғы жерде. Кімде кім ошо біреуінің айыбын жапса, ақыретте Аллах Тағала анын айыбын жабады дейді. Ақыреттегі шермендешіліктен сақтайды дейді. Бұл дүниедегі шермендешілік еш нәрсе емес, мақұл емес. Көп болса бір жұма елдер сені жаман көреді, бір ай жаман көреді, жамандайды, ұмытып қалады екен да. Ақыретке барғанда елестетіп көр, адам атадан баштап қияматқа шейінгі адамдардың, барлық адамдардың арасында сені Құдай Тағала шермендермен шығарады дейді баяғы жерде. Ошо шермендешіліктен құтылыш үшін бұл дүниеде біреудің айыбын ашпашымыз керек екен. Біреудің айыбын ашпаш керек екен. Біреудің айыбын жабыш керек. Анда дағы не елдің көзі емес, өзін айтқын дейді да баяғы жерде. Өзін айтқын дейді. Анан кейде мысалы болады, мисал қатары айтып қойса болады. Мысалы мұрдағы жұма мен айттым жоқ сіздерге, Алла разы болсын, сіздердің сеуіңіздерменен, сіздердің қолдауыңыздармен жаңағы сөйлей албағандарды мен Ташкентке апарып келдім ғой. Ошол жерде келатқанда шекарадан өткенде баяғы дудуктардың біреусі чемодан ұмытып қалыптыр да. Анан чын жүрегімнен жиним келді десең баяғыш. Сен ұмытып жүре бересің, бас десем, қыжыл деле бірдемкен айтады, жемен түсіне албаймын жақсы. Көрсе чемодан ұмытып қалыптыр да.
Ondan bayağı pograniçnik soldattardın birösü sürep kelip berdi. Karmamamdı, ettere götürdü. Ayçım yürekten uğruştum bayağına. Kuday özün geçir. Oşente ondan bayağı çıkıp avtobusga yüktörді артып келip бияка келсем менин өзүмдүн чемоданым жок. Кудайдын жазасын карасаң, ал ушундай мен эрке пендем, аны урушпа деди да Кудайым, карасаң. Ал мен эрке пенделерим. Кудайга жаккан жери бар да. Ал эмес соп-сотур мына сен деле унутуп каласың деп туруп, чемоданым жок алып кетти. Аллаху акбар, эч нерсе жок. Кийим, белектерим баардыгы кетти ошол жерде. Карасаңар. Ошондуктан эмне? Анча-мынча бай мисал катары сиздерге айтып коеюн. Кейбір адамдарда мысалы көп қатты жиндемешіз керек. Мен өзім тұрмыштан көрдім. Моментально Құдайым жазалап қойды да мені. Чемоданым жоқ, киім, бүткиім бардығы қалды ошол жерде. Тегі байқұштыққа келді, мен жаман көріп отқан додықтығы. Қарасаңыздар, ошондуктан әркімізде айып бар да туғандар. Бірақ ошоны не айыпты жашырыш керек, анан жаман көрбеш керек. Әркімізде кемшілік кетиши мүмкүн. Же ошондой нерсе мисал катары айтып коеюн дедим, мен жашыргым келген жок да, Кудайым жазалады. Мен ошону туура түшүндүм да. Мен жинден уруштум эле баягынычы. Унутуп жүрө бересиң деп баягы. Бак сүйлөй албайт. О Казакстанга, Өзбекстандан Казакстанга өткөндө дагы адашып кетти эле да, өзүм таап келгем да. Анан Кыргызстанга өткөндө дагы чемоданым жок дейт да. Анан жиним келип кетти да баягы жердечи. Анан Аллах Тааланын жазасын карасаң ошентип. Алхамдулилlah. Башка жаза берген жок да. Ошо чемоданым эле жоголду да. Кудайга шүгүр. Өзүм жоголгон жокмун. Эми kim bir musulmandı kıyınçılıktan kutkarsa Allah Teala anı kıyamet günündeki kıyınçılıktan kutkarat dedi. Görmüşler mi? O şun nerseni biz istesek da iltuğanlar. Ondan keyin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytar: "Ya eyyuhellezine amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu kavmen bi cehaletin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ey imanlılar dedi. Eğer sizlerge bir buzuku, fasık adam, buzuk adam bir kavar alıp kele turgan bolsa, kaysi bir qoomgo bayqabastan bir ziyan jetkirip koyboş üçün, keyin ökünüp kalbaş üçün ovolu oşonu anıktagıla deydi da. Aytkan nerseni ele mikrofon okşap ötkörüp bere berbeyli da biröөгөчү баягы жерде. Жалган болуп калсачы. Ошого айтат да. Дайым эле мен сиздерге эскертем. Жалган менен чындыктын ортосу 4-50 дейт. Мына көз менен кулактын ортосу экен да. Ukanına işeni verme deydi. Al жалган болуп калышы мүмкүн. Көргөнүңө гана ишен deydi da. Өзүң көрбөгөндөн кийин билбейм деп айтпайлы коюш керек көп нерсеничи. Барсаңыздар 4-50 да. Жалган менен чындыктын ортосу 4-50 дейт. Эми ошол нерседен биз этият болушубуз керек. Андан кийин Дамир аятта келет. İnnellezîne yuhibbûne teşi'al fâhişete fillezîne âmenû lehum azâbun elîm fid dunya vel âhireh vallâhu ya'lemu entum lâ ta'lemûn. Sadakallahul azîm. Mo'mundardın içinde çağımçıldık, jala tarqatuusun jaktırganдар deydi. Demek keyler var da, şu jala bir nerseni iş kılıp buzukluktu tarqatuunu jakşı görüp sүйет de anın kesibi de Müslümanların arasında bir bülük salıyor. Dünya jana ahirette katı azap var. Allah bilet, sizler bilbeysiniz deydi. Kur'an'da açık ayette gel. Kuday saklasın. Oşonday adattan arılışımız gerek. Müslümanların arasında ошол жала, чагымчылдык таркалуусун биз жактырбашыбыз керек. Себеби ислам өзү жактырбайт ал нерсеничи. Эми ошол эле нерсеге сиз өзүңүздөн кабыл кылышыңыз мүмкүн да, туура кепилдик жок да. Жандай эмеспи? Ошондуктан биз айтат го, бирөөгө бычакты өзүңө сай, ооруса бирөөгө сай дейт го баягы жерде. Ошондуктан биз бирөөгө жамандык каалабашыбыз керек. Эми хадисте келет. Sütkorduqtan dağın ötkön күнө бұл мұсылмандың әбиеріне ақысыз қол салып чектен шығу дейді. Қарасаңыздар, бұл sütkorduqtan процент жегенден да жаман дейді. Құдай сақтасын. Бирөөнүн ақысына кирүү, ақысыз кирүү, жаман да ол. Бәрі жерде. Мен жана эле сиздерге айттым, эми акырында айтып кетели, ислам экстремизмге жана терроризмге каршы дедик. Сөздің башында баштады, ошол жерден кыскача айталы. Эми исламга такыр эле бир каршы келген жорукта бул. Исламга каршы келген көрүнүш, экстремизм, терроризм деген нерселер. Эми азыр дүйнө жүзүндө бардык жерде жалпы эле мусулмандар эмес, адам затына тынчтык бербей келет. Ошо терроризм,
Ekstremizm, radikalizm деген. Бұл эми ушунчалык чоң коркунуч жаратып, эч бир мамлекет сактана албай жатат да бул нерседенчи. 100% сактана албай жатат да. Эч бир мамлекет. Ошол жанакы азыркы терроризм, экстремизмден. Натыйжада ошол экстремизм деген термин пайда болду. Бирок экстремизм деген бир гана дин эмес, бул башка жерде деле толтура да. Мисалы ошентип бул эмне медиалардан, семьйлерден чыгып туруп эмне дин экстремизмди көрөк айтып көрсөтүп, башкаларды көп айтпайт экен. Динге келгенде эле мынакей мусулмандар деп туруп ошол эмне чыгарып коет экен дагы кээ бир жерлерде. Анан ал жерде эмне экинчи дагы бир экстремизм пайда болду. Бул исламофобия дейт. Көрөт ата мусулмандарды жаманат кылып атат, ортодо бирөө чыгып. Ошону көрөт ага анан кийин эмне ал дегени исламды жек көрүүнү күчөтүп жатат да баягы жерде. Мусулмандар ушундай экен да, террорист экен да, тиге экен да деп туруп анан ошолорго каршы өзүнчө дагы бир исламофобия деп коет ошол нерсе дагы эмне күчөп кетти. Кудай таалам өзү сактасын ошол нерседенчи. Демек, бул жерде экстремизм, терроризм деген жалаң эле дин эмес, эки тарап бар экен да. Мисалы, башка жөнөкөй светский жакта деле бар да андай нерсе. Бир динде эмес да, чектен чыгуу деген нерсе. Эми экстремизмди, терроризмди исламга жана мусулмандарга жүктөө бул таптакыр туура эмес. Анткени экстремистте, террористте улут, дин, мекен деген болбойт экен да. Мекен деген болбойт экен. Мисалы азыр кейде карасаң, ошондой чакырыктар болуп атат, Сирияга барышыбыз керек деп. Азыр Сирияга канчасы кетип калып, кайра өкмөт буара болуп алып келип, ошолорду азыр реабилитациядан өткөрүп атат. Канча чыгашат. Канча туугандарынын нерви кетти аларды жоготуп коюп. Туурабы? Эми ал жака барды. Ким менен согушат? Мусулман мамлекети болуп атса. Туурабы? Ким менен согушат? Кыскасы эмне? Акылды иштетпей атат. Кудай таалам өзү сактасын. Негизи жалпы жөндөн алганда ислам динине такыр эле бул жат көрүнүш туугандар. Эми кыскача маселе ушул болду. Эми андан кийин мен сиздерге дагы бир кээ бир жакшылыктар менен бир бөлүшөйүн дедим. Алхамдулилlah, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен көптөгөн иштер болуп атат. Биз жана көз ажиздер менен конкурс өткөрүп туруп ошол жерде 5 умурага белек бергенбиз. Анан мурдакы жекшемби күнү, мурдакы жумаларда айтканмын, муфтиятка барып туруп, муфтиге жолугушууга кирип, ошол муфтият менен биргеликте сүйлөй албаган дудуктар менен биргеликте ошо Куран, 40 фарз, каллиграфия, кооз жазуу боюнча, анан жалпы пайгамбардын өмүр байынан суроо боюнча 4 этаптан турган экзаменди муфтият менен биргеликте келишкенбиз. Мурдагы жекшемби күнү Алла разы болсун, муфтинин колдоосу менен, ошо муфтияттын колдоосу менен ошол конкурс өттү. Анан ал жерде ошол Алла разы болсун бир аксакалыбыз 5 адамга спонсор болгон. 5 кишиге умра жолдомо берген. Анан Алла разы болсун, сиздердин жардамыңыздар менен, сиздер мына эмбанкта салып атпадыңыздар беле? Ошол сиздердин салган акчаңыздар 2 адамдын умрасына жетти, $3000 жыйналып калыптыр. Алла разы болсун. Ошол акчаңыздар менен дагы экөөнү сюрприз кылдык да баягы жердечи. Биз айтканбыз да баягы жерде. 5 эле умра деп. Анан ошол жерде экзамен болду, анан баягы белектерди тапшырып баштаганда 7 болуп кетсе баягылар ыйла бербеди баягыштар. Ыйла берди баягы. Күткөн эмес да. Жөн эле грамота алам деп ойлогон экен, умра белегине кошо берсек ыйлады баягыштар баягы жердечи. Айылдан ата энеси чалып атат. Устаз, рахмат сизге, Алла разы болсун. Биз буларды элге коштуңуз, буларды элдин катарына кошулду. Башкалардан кем эмес экендигине мен ынандым, ишендим. Мына Кудайга шүгүр, умрага кетип атат менин балам, менин кызым деп ыраазылыгын айтканын карасаңыз баягы жерде. Алла разы болсун. Ушул убакытка чейин 2011 ачылган болсо, менин бир сөзүм да жерде калган жок. Алла разы болсун. Ушу мешіттің жамаатынан. Сіздерден Алла разы болсын. Эми ошол жерде дайым эле мурдагы конкурстарда мисалы мешіттің жамаатынан кербен жамааты. Кербен базарда иштегендер ошолордун тамак ашын, белектерин баарын көтөргөн. Жума сайын бул жерде
keltir sağ kalat 3 gün. Sağ kalganda oşonun kofesi, çayı, peçeni, konfeti, vaflisi bar da oşol kermendegi sodagerlerinin boynunda. Mümkünlükten faydalanıp oşol kermen bazarının cemaatine da men rahatçılık bildiremen. Anan bu yerde kimde kim elge razılık bildirbese demek Allah Teala razı bolbayt degen söz var mı? Oşol iman meşitin cemaatine bunday bir arda alkış barak çevirdi muftiyat. Sizler var, men barım da elhamdülillah. Allah razı olsun. Oşol men bir maqtanıp koyayım dep bir atay alıp çıkarım oşol boldu. Kırgızstan musulmanlarının dini başkanması tarafından mümkünçülüğü çektelgen jaranlar arasında ötkörülgön Kur'an jarışын uyuşturuuga jakından kömөктөшкөндүгү ошондой эле өзгөчө диндеш бир туугандарыбыздын өзгөчө деген ошол кулагы укпаган көзү көрбөгөн өзгөчө диндеш бир туугандарыбызды кучак ачып ислам динин үйрөтүүгө кошкон зор салымы үчүн ыйман мечитинин жамааты муфтияттын алкыш баракчасы менен сыйланат дейт. Алхамдулилlah, ошо сиздердин колдооңуздар менен ошо мечит ушундай бир алкышка ээ болуп отурат. Bunun büt barışı oşol ne? Sizlerden kolduğunuzlar menen tuğanlar. Antkeni Kırgızstan boyunca hiçbir meçit alarda kabul algan emes eken da. Kulak ukpagandardı. Bizi meçit kabul alıp durup, bizi meçit dışılara savak berip başladı. Elhamdülillah. Hem karasanızlar, atenesi suyunup mağa çalıp atat da oşonu men jönötkünde bolup atam da Allah'ın boyu boyunca. İnşallah menin şunday bir ümitim var da tuğanlar. Ben açıkça aytam go. Özüm için bolsa men mындай uyalasın. Allah üçün uyalbayla ardayım aytıp gelemin. Bir dagın menin sunuşum jerde жаткан жок, jerde kalgan жок. Sizler koldap kelatasızlar. Allah razı olsun sizlerden. Sizler var, men var. Sizler var, bizim meşit var. İnşallah Kudayım bersa menin ümitim var, çok ümitim var. Allah Taala hadiste kelet go. Allah Taala kayсы bir pendenin iki süyüktüsün alıp koygan bolsa, oşonun orduna beyişti beret degen. Al hadiste iki közü dep kelgende. Biroq negiziyle karaganda kimnin kayсы jeri uğrusa oşol biz üçün süyüktü bolup kalat. Men jana duduktarga da aytam da, şunday hadis kelgen. Sizlerden iki süyüktü nertеңерди alıp koydu. Biri kulağыңар, biri tiliңер. İnşallah sözsüz beyişke kiresiңер dep Allah'ın köңүлүн көтөрөм деп байкуштады. İnşallah ümitim var. Allah Taala alardı sınadı. Sabır kıldı bu yaşaуда. Alar inşallah beyişke kiret. Tural? Yanında emes be. Sınadı da. Biroq beyişke kir dese men ümitim var da alar kirbey biz deyip da. Nege dese, no iman meştin imamı var. Oşonu koşa kirgiyiz de aytsa degen ümitim var inşallah. Sebebi oşol bizdi kabul aldı ele. Oşol bizge şol dindi üretdele, Kur'an'dı üretdele dep anan Nimatullah sen daha koşa kir dese men daha kirbeyim da cemaatı var diyeyim da. İnşallah. Men жалгыз emesmin deyim inşallah. Antkeni meni koldoğan sizler var. Men daha inşallah oşonda ümitim var da. Duduktar özleri kirbeyim meni sürey turan bolsa men sizlerdi süreyim inşallah. Akin men aytam da, ya Allah'ım men жалгыз emesmin. Menin kolumdan hiç nerse kelbeyin. Men şu iman meşinin cemaati var kuda kalasa. Oşolar meni koldoğun. Oşolar menen men nimatullah bolgonmун. İman meşiti cemaati menen iman meşiti bolgon. Allah'ım oşolardı koşa kirgizip turup men dagı sizlerdi serelgan kötep turarım inşallah. Şunday bir ümit kılala inşallah. Kudayım bersa oşo sizlerin bergen 5 so'mingizдар, 10 so'm, 20 so'mingizдар oşo tekke ketken jok. Duduktarga salım bolup atat. Oşolar Kur'an öğrenip atat. Keçe Taşkent'e varganda Allah da suqtandı. Biz 6 yıl boldu deyip. Sizler 6 ayda Kur'an'a düşüp alıpsınlar deyip. Öte jakşı жылы sizler dedip turup suqtanıp atat. Körbeşler. Oşonun barışı oşol ne? Sizlerden koldoğunuzlar menen tuğanlar. Allah razı olsun barıgılardan.